Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Nakaliang gajunga hi kum nongelam ngapan pau ya ka mensim ke pasau diau habi dei ba tu ka jingterni ke disi tu ka hukum ba baro ki nongya kali ki kan ai ya kan ketika ti kalau long thik kum bakran ki long swai manswa ki tang kitu ki bri badon ya kemohor kila banya kamai banya keji kila banya khai banya pateng banya siu banya tera ki bamdan pat kemohor kolong ba kinum la su ban ye imru wat hang ya sa perthai te kani gede kaya haka ni ka pateng kejungi ke bamanta ke bangi kendu habi dei ba kani ka jing hukum na kalian disi kram da batai banya swa yangi ki nongya kali ba kani ka vaksin katrekam hakono gurukom ke gurukom nomor ba hadu kat kini gisni ki bamanta na kalian jongaru sai snap ha man la kidon ki jing terbana na kalian snong ha dei berkot hi gede bitang ki jing terbana na ni ki announcement ki bala terbana so ki pai ba na snong ban ai ni vaksin tinre ke jing bakla pat na kalian ka sokar kolong ba hadu kat kini gisni kampat semnodon kanunu ka jing pensai ini ke ta ka awareness program na ka banta kipat ba nang song jang jala ban ai so ban ai ni vaksin namar kum makalong hi hadu kamta wobun kene sa umdum ba uni vaksin udon side effect kuno kuno bun kimtip ba kimio hiru ban ya kontrak lani ban ya klijing kli bat ki doktor mo namar lada don ki bala ai kene ka awareness program ngamjin adalah bat ngamjin dala dan sibun ki kentin man ong ma borok hi ngatrai kin sodong ki vaksin hati bipor ba ai kin meningitis ma bubun ki pat ba hi ki dei ai hi din ki la suthu ya ketu ka ya ketu jingdan kam jang tu tika tementa pak hawi dei bukan covid pada empat don ngimpat ya suthu ma te ban ong ban hukum pada daga disi man ong ba kanlong mandiri ya borok te kani ke kolong ko bakla na kalian ke disi ba kini ini hukum namar ba wadak sarkar India hiru hadu kat kini kisi di bamanta kampat semloong ba kani kan de compulsory ni mandatory man lo hu ko pa ba na sosno jong kri India ngahap dan taman ayu ni vaksin te kani ka order ka olong thik ba ni ki kenra ni sak hukum ki sakri yani ki sakri ki kalalong berman ki kenra yangi ubang ni jiat iki bikin syong kata ke syuki te ngasudai ban kentu ba pada ki bor jong kaan ki hukum ba ki teni hukum kini ki order nakal yang jonga kum nangalam ngasudai ban kentu ya kiru kum ba kinang ban hukum ban order ki ban aru ko assurance lada ngi ayu ni vaksin lada ja ye ya ki pranong nya kali ki jongi hatu ke ki jingrap na kali sarkar ba ayu ke sarkar kan le na anta to kolong dia subuh nuksa manta ban ayu ni vaksin kamde tong busuk babun kibri nang tiang teh batiang manta hapor ba ayu tu vaksin kiu kan sam ke BP jangan khat bejaya itu bro munum kit kli kai ko assurance ko ba anak yang disi watang ka bay wayeng bay wasam ni ka bay siu bay tra ka kani klimat ko bangi nyamak kani ke jinge ko manta dudon munu man ajing rap nang yang disi ke so ko kisi manta ente ke hukum ban yang ibon on ayu kita menlek kumta ti kata kabamla benong ndai kadi man syukur pak ba wat nangaru masih kerpa hina kapor nang kasong kijing suthu ka baki phone nga nakaleng ke district jong ke Meghalaya baki hajar mut ki khot ki jongi ki phone nga ki ngele kono ba jorwa hantam next step mas mi ru khabor hanong san ma baki ngele kono ba jorwa ngene aning ne ai tengok nga kata kasong ha komand suthu jong ki namla man penbor la nganga ong to ai ru jan khat long kono ngan namla am ba ki te kasong komand suthu jong gadi namar ba ya kamat hi ka jong wei po wei pat ba nang song snong ni jong nur jong no kasong komand nak duk jong ki namla mentek marau do menur mano nanti kembal kolong mentangi la sak tek marau man te kani ka hukum nak liang jong disi kalau de ban penkena do kumu ha ka ba ka de ban tentu ba tang ye kitu ki ba mon ban ai ki la ban ai ye ki ba mon ban ai ki de ban ai ka ornes ko ba biang
kenang baki kinsai dalam kumta tu men supen bor kalak ban poin man kejeng mensa kata tu ngawak kerja kita bat ngaruh yala dia haduk kat kini kising gi bamta ngampat sempang bat ngalak persang hiru ban ong ban buk itu kislap ban ong ban ni ai itu injection ndai hak bakut njuyo bon kam dak ni ke le dak tai sipang ki ong adap sipang ni tengah ko ban mat hiru ik ta kejing sisa kemunang yalam ndai nyok ik kita ki berkat te bat khadu kentang ya wai ngas kuntu ya ke disi ban borom ke jungi kam tam le kat ka ayes ka ding sempang tham ha ban ye ki ni ki disi ki basiki promotion mo kede masuk kam ha kan kan ke disi ke jungi balada manta nuksa haki vaccination center nani haki jakawan ai vaksin haki jing sisa tatung ka guidelines jang ka health department kolong ba kidi bendan ki doktor hang tu haswaban ayu injection nani soban aitika man check so you tu bril lau don jing pang na em no don bp na em don na em ya kan no ka side effect nani kan no ka jing sistem kan jung long fit em ban ayu injection ndai ko mangi manta ndan bukum kita tang long ba na injection yang lan gibril su ada injection kemangi yi wat aksar fikir ru doktor ba hukum menong ini long fit mana injection kamdon ka kerteng jung tu doktor kadon men kerteng jung tiknang anje tum jung kinos te kani ki berkhol kolong kepen artatin te kenang ban lat ban artatin ni ki berkhol ngakentu sa sisien ba man laki vaccination centers ki de bendan ki doctors but haswa bakin ai ki pat ba ru haswa bakin ai vaksin ki de ban pa check up so yelde kenang ba kin pin sisa bakamet ko jong ki kolong ka bakya krak kya stang la ki ayu tu vaksin tu kanam ka ndri ko kolong menta lasu ajulum kan su tau ya kan vaksin